Ya kalau dari keluarga, dia kejamai keluarga, nyanyi, tak pandai siram pun. Ayo, masa mau pakai dulu ya? Oke, baik. Ya tak tulis simpul pulang ke persembayangan ta batu itu benar atau persembayangan. Sundorong kok keselana sakit bain pak atau dengan kata kami minta tahu kalau minta kara-karana katuan kita lambi ikomi bisa bisa ngamadatur kami kita lora pak atau romenomba mati kali ini. Lalangkan ikan masanangan lah bila bikin alam dikan tuli dosusun na dunay mamar mata kodon oi mata susi itu. Paya lantai terampak kamar usinan don oi mata. Apa pamina susi to tentang bangkani untuk lambi ikomi kisah bersama madatu komi. Gelana kamu mempuang sifat usilai tonton kinanay usidan renungki. Nipa ase metalo tu agan nabi tu tahun melantena no puang kumua to naluang sambat tejona kamatian to na oton tejona kama dusenan belanna kamalena inde indok nenek nagamali soanasa tumangkam pakaboro isa tontong nak pakaboro apa kadangnya po nangkam pamalesa siya tontong kinanong lante makareng kumua yate kamali bangunan na puang Yesus Kristus lumito tomatong papatotan solanasang neng kali-kali tontong narek mati ini kalian terlandi ikuni kumua. Ya pada tilingkan na katuang kita na terus lakukan labi-labi kelangkang kematian. Inang apan mikan pun. Ya matau nolai kadami pun laben dadi ketambak na katun kila na po parano penangkis solanasang turu lalan mana apa ni. Cuma itu kak boyoran namin tu kami puang. Kapaserongan na mati kalay ni tak na torosala jo Allah malabi misalnya dina tontong mil obangan inan. Cuma itu mintu doma apa tong lan puang lan nampi katuan tontong selaku nasi solo puang. Puri semanga apa untuk kadang ni. Tontong di papalan mintu tengka kede ki belana lana poparanut mintu katuang ki la dunyo siapa dote kulina padang teka minna tono siapa dagat teme katuan. Ada ikan tontong maingaran mati kali ini puang, ada ikan tontong masurungan, ada ikan tontong neng kareke. Kenapa nanti katuan ki mina tu makan tejona parri ina katuan belana kamatian. Apa itu? Pak kabro ami tak nalasarat ki jam lantainan. Pasangkan itu jona agan katuang kiti ngayo. Semua lalangkan di kamasan mina. Lamelo temiatu tamelo temiatu. Dapat kabro ami lako kaleki siapa tunggan ni. Ika nasay lantiling kan nasara lantai kami membantu marasang kita na. Tuyan na to. Pengadon itu mintu kami lantainan. Lala mintu anak kampung atau ni. Pamatote solanasang darani solanasang kenapa po natontong sabaran tamu tijon na aga na tingay solanasang umpana tijon na tanda mamalik na lako tindo nenek na kamalik napo mo alante kami saran pa inam pa tanggaran solanasang kenapa po nalang kami saran ng parsere batang rapo ko na tindo nenek lako tampara pa anasitua taning pa inan kumuha kamong pabengan ni tindok nenek nakamuduka unale sulia moto na sangam itu tontong na po di napakala abi. Mintu tameram po lante makarento temo pong pasakay tundikan solanasang kampaikan solanasang latang mete na luwasang bang kamatian la kami mintu tetorang potong kon mati tontong sidikanan misa solanisa situlo ulang alam itu tengka ke deki. Napay ko kali kikumuran bintu kara-karana teme katuan ni kamasen kani tau ke pakalasekan solanasang rampok kampong batero pangkit dan tandana kumanas kamalik kan misa solanisa panganon teme mintu di pambean na di pindok na lantai tondong bendana ni tesara na patudulalan ni teme mintu to masara lala patut la bila patut mangura nasoyan ni tepay pengkarangan sana ni tesara din na panaluming ka marampas itu kamu para ludomay kaleni.
Temi minto tong nala kaltanan lato manguralah pekaindoran sulana sa ngupong pasek ibili ka matutoran. Na to yan na siya to ipasan. Napala ko kaya na kumete. Len melong na kiminto to sa dunon ng pindan. Pamisa apena tontong si tulak lulang alamin to tekake labi lang tesar at kumarasan di tingayo. Tumaparentay kirano kasamayangan ibili ka matutoran. Na parente te tontong na parente te negara na parente te mimintu lipo daya ng kirap asal na sang torong pataru te megatuan mika masyangkan tendu kato lato majelis gereja jemaat tandung tontong bangtang tore ki pengado matika menomban tulubing kalante kumbongan susi tu di papai lante inenya te kenapa nanti kami tontong bangtang mekatakan meka boyok unang karan ito ni Pak Kamen bela na lang po marampa katuang kisalana sa lang kiro mau pa ako mintero malabi iko ni kumaga lay kisalana sa mupuang kenapa na kipakemera lang katuan empataro ito na katuan sa laki pakeduka tontong maakur sumangang kilalay tumamasi Pak Kaboro ni ulendit kay karangan katuan sa ito ni Pak barang-barangan may kamasenkan masengan lo pong ipataro te Jonasara allo katongkon ala kumintu pa atondokan Bina tumelo tuminto to marapos ya tumelo ni bengkan ni ada ti meminto katongkon ang tontong la di saura na dunggong ito sa staro sala ko dia perlu punya batang rabu kuna te to matongki yang mati kala ni pon ni mamase makaritutu mi be umorang kantinyo na tumelo le dini to si tongkon na misa asola misa kakenang kakandakot menomba pon tipata sulen por kilalangki mandela mandap tundukan ni lama lingkar kala mangotoro maotoro ka kiram po marampa atang tito do lete tang tes sakambut ula ko inangki garane sulana sang natontong makariman pada pagari tuminto do sa kasalangki may perangikan o ambe kiram po kamasambayang mat ikalay ni kisarong o tete Yesus Kristus pon ki sejuru selama aki tumang kanada ikamasambayang susi tunakua ambe ikados surga di pelaku di pakalagi tusangan mi napapremelan tulino lasu sudah suruh karena itu kalau nak kamu tu nampi perintah sekapan sekam labiran saya lakonan amin. Saksikanlah apa yang telah kamu dengarkan, nyatakanlah bagi semua yang kita jumpai. Begitu pergilah tetaplah kuat menjalani hidup ini, yakinilah bahwa Tuhan Allah sudah penghiburan yang sejati bagi segenap seluruh keluarga dan kita semua. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan kuatkan iman, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia kepadamu. Tuhanku yang tiap langkahku, ajarlah aku menyerah. Majelis Gereja, pengurus WG dan seluruh warga Jemaat Tandung menyatakan duka cita atas meninggalnya orang tua terkasih. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur anak cucu dan segenap keluarga. Selamat sore. Hancur deh jaringan guys, saya Yumut ya. Sosoki